Hakajing persang menyok jing tip haduk katno kajing tray kaladam hakawe day bakasurok PMGSY kabala pentray hak snong maulai UMLA ka Voice of the People Party na maulai uba Bright Star Well Marbanyang hakalai pau tarik risau arhaja arpusa ula penlong ya kajing le jurep ya kasurok na lom mausing sya mausiat khnam Hakani kaski nolor UMLA ka maulai lai don lang daw Dr. Ricky AJ Singkon MP ka Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ki engineer ka PMGSY nolor kiwe Habakran sikilat patay kubor ba Bright Star Well Marbanyang ulaong bagajing tray kala ya chakman henry kidang don ki benta ki ba 4 long bat kumta ula bathai kontraktor bagi day banle hakarukom ka badai nalor kita ulaong ru bagapor ka balabu kadai sisnam henry namar kadai ka jaka ka bajor slap anam la ban pendep katkum kapor balabu Baiklah nyukusan As per the guidelines of the community as per design, we do not talk about in between 2.75 and 4.8 ada 2.75 dan 7 meters. Ini ilang by virtue bagi penihak musuh gila by dinding gila surat bagi hal ini. Jadi nak keladap kan wan 2.75. Long hindi kapag kampun naka stretch ni kapag kita kontak. Long na kamlong kumbang ya kira. Tatangiwan ni pet day jaba idok kami. Kadang ngindom dan pot. Read into every details yang ngindom dan kadang nang ning lala ban identify. Kadang kita dok kambang ya. If follow up. Okey, tengah tangannya lah kacang. Baik sir. Tengah tengah dia ni. Seru ya ni. Ni baru ya ni. Ni saya pet apa. Mah. Terus kau itu orang mana kini berfikir nang dia ni ndo gila ban clear loh. Bekas kani kasahab yang ni. Kan set gitu kan. Ini no. Wah. Kau sendiri lah video. Hakani kasi nga try ko mapi mana ni one ban page ya ka progress of work. Mo. Hindi banon page ya ka jingong jog ka surok. Ni one page ya ka progress of work. Jom tu ni ka surok PMGSY ka banang tina po nang tina po lum mosing pemain lagi mana nang tina lum mosing shadow sini siapa ikut tiga ending point hang teh khamat jong ka mau se khnam stretch kumba 10 km ai te squat ban pentip ba kajing tray kala ayat mental ada ki buntli ki benai Maria ka work order abi di bakani kam la issue ha khan real trik benai beningkong mentau snem aja rap sana du benai January Baik kelas sedang ban pentri bayo ban pentri kene kam kelas sedang ban pentri kene kam na du benai February ngan trai la daki balik ki bawan na kani ka jaka kila ihi ya ka jing pentri na marah ti kipor kelas sedang pentri lawan Islam mo ti kila pentri ki kam ki bakilong pentri ha por Islam kuma pi mena ki don ki culvert na ta ki don ki tliu muri kumbasan riu teli na ta ki don ki kenro ki ba ki pasang ban penyar ki kasurok itu baru kila deban le hakini kibna ki no bat menta pi ba ta kum nu kat kum kajing ya wan mangi mtasi I kumba new 4% dan new 1% habi di bat ki mar ki tiar ki ban pentri kini sok la kalong ki mau kini binuru ya kita la deban stok depan tai bat stang ban ban siang itu ki mau ban sedang no pat soka siang surok habi di bat kini ke benta ka ba shani te hoj hakajing pek kajungi kidon ki benta ki bangilap ba kajing tray kam da ilong ya katang ilap pensu ki badi tray ling baki engineer la kalong ki kenro la kalong ki thleo muri te kidon ki bangi I te ngila batha iki ba kam kam de long kom tu ma kajing thu kajungi bangiwan bata ni kasi kalong ba ban penti kena ba kam ka de long kom ba ka de long as per the guidelines and specification jong kanika PMG SY kata dika jing tu jong ka jingwan ka jongi hani kasi kilometer but ka time frame baki ai habidi bat ki ba pentri ya kanika surok kalong shisnem umut na uniu naka sing ka baki yo ko work order kamut na khandil trik ubnai jari arpo arpsau kata dika ba ko aban pentip hari por kanta teka total amount habidi bat kanika surok 10 km kadai 6.85 crores
Rio Point Thompson Cruise. Oi, kumbong himene ngi pej hidon ka to ni ki jingtuna kata di kam jungi ru menyawan ma gidon ru ai ku blei ru ya ki nong punya snong ni po mo sekam ku don kat bengi rom snong bel secretary te na kalian ka jong ru ki lapen sohi lakini si bel no korkom tre te mata kasi pan iwan ban pej dala ki jong khmat ya ka jingya ka kam bar korkom pen tre kam te hoi gidon ki benta ki bangi I hun ka progress ka kam ni gidon pergi benta ki bangi I ba korkom tre kam dalom te kadi kata kamram ka tuni wan kasi dan pun tikna ba ka kam kadi long kum ba kadi long pi kat kum ka time frame ka ki ai ka long shisnem ka bamut ba da kum no ka mut kiyo ya ka wok ada khan trik bana bin kong entau snem ka mut kani kan kut adu khan trik ku bana bin kong hau ni snem bu ban wan te henry kat kum ka ji kran ka jungi le se kum ba ki ong nama kani ri ka jaka ka ba jor slap mo te ka thut hi di por ba slam te ke sekian nama ban pendep tik kum badai kapor sekian sim ekstra saya dah kuno sibnai arbanai nak kapor ke belambu kan kita dekat kum kaji keren hi ilangia hi kat kum ka specification jang ka PMGSY kemudian ban sutu ba kani ka suruk kadi ka single kadi ka single ban as per the specification jong kani ka PMGSY kemudian ki kali ki ba palat ya ka khandai ton kimla banyai nak ni kasrok te meneng la ya keren hot PE kini ski namar blai kani kasrok la kala long kum ka lifeline jong ka slong namar limba ka jing khang jong ka ketika jengking dam sai ki babun ki kali he kimla banyai yang te ki babun la sim no da kani ka lenti banyai limba jong kani lenti te hot kini ski ki don ki complain na ki nong punya snong ki ba kita ki trok ki yan ban kum ba kalong kasrok ni kelas ni lupa bat limba ka jia ki jong ki kala nang sniu dengan layo banyak keren bagi engineer mentah bah anla dep kani kasurok kabut ni haban sutu bah kani kasurok kadai ka single lane ban aku juga poru ki kali ki baplat ya kandai ton kinomla ban ya nya kani kasurok kata kadika ga jinglong jong ni kasurok tinggal keren ban nginang keren hi ban perkhat kumdo ban te lakam ya kani kum bakalong hi pet ya kani ka stretch ka banan lumosing bayat bet sati skmat kani kunti beli sapo nong kiat mo kut ang te haneng ni ka surok kan ni ba thamai ka bakin upgrade na ka existing route tenrei kati ka benta pat bano sathi bane chapo umrinja ti ka thiru kati ka benta ka bakila de ban trailing baka PMGSY haw bat ki la pendap house name arpo a ti ini si gi no punya snong ki la pentip sanga no no boburom ni ki no punya snong ni mo se khanam no merenja dan bana pro ki ba kam ti surok ki pentip sanga te ya ka jing sniu jong ka jing snang ban sniu jong te surong te hawat ka jing kran ki ong ki la pentip ban na ya kran ro to por no ong to ada ka jing tho sai ki ba de ban pit ki ka surok ba ka le ya kata ba stuna na ni si mari don rengkat ru isi ki ba de pit ya ka PMGSY te kum bala batai MP ngani ka por lenta tolong ba mo kinong kita snong la ki simkhya ki den sotu baka PMGSY hi margin dep banchna kamod manlaus nem ka maintenance for the next 5 years no te ka de kamram joki bakin penbha kadon genu dujing snio ki de ban penbha bat manu ban pentip ya kata pan kon kong hi ki no punya snong mo ki ba penokam tu surong te ngi so komen ni por mar 5 isi ilong bain simkhya na magidan ki banta seti kula sedang ban snio surong kinala ban pengkhuj nata ki root ki kyaru ban pengkhuj kade ka kamram bat apo ka jong ni ka PMGSY hi man ka pori ki ban pengkhuj jakani kade ka khubor mo yang scam ba ka thie ka banta besti ru nyo ban repair mo doa kenturu jadi kena banyak snong mar nginam la ban ya mau banyak one man kapor kajing snok tilang jong kina banyak snong ru kan yarap sibun mar kum malong kan kum ka PMGSY let's say kan nong ka kuboru nom ta kiwe mar kan ka PMGSY den lo depsna kadon kata ka por kum sansnem ka kibo bau tu contractor abadon ni noi jing tuna try let's say bakasni ka surok mo ba hop ban repair ti kumta banle kita beran kampan kajing ya snok tilang jong snok te kinu let's say lembang ni kalat athai kubor na tentu yaki nok song snong repair kiba kapi kanikas ka PMGSY ka ya chiki snong ki thau ki jopi
bahwa PE pakedon kanu kajing jot kajing pay jong ki surok ki ba pentrei lomba ke PMGSY pan tho de city nai shom dan daga ketien ada kajing tho Aisha ke department ni chief engineer ba pet ya ke PMGSY dan ni ki engineer ki ba pet ya ke ni hak kopi ru sesio local MLA Shangaru kenapa ngin yo ban putin nomor ba punsin ke bangi ke surok adapsna indai jot kendiak snap indai mariat sniegi David ban pantip kenapa kan ke sniegi kan he ke itai di jingkan turu ni kalian ke jona ke mat ni government scam dan ka nanti ke bangi ya ke bangi lek ban pek kat ke bangi la kat ke jingnya snok tilang si jingkan local MLA ki no penyat snong kat bat pi media kan long ke jingkan ku ya ki pat no snong kum kini ki jing trai I ki trai ke kam kat kum ba dei ban trai ngem dei ban no ban ailat ba kanu ke jing trai ni ke jing le pom hok ani ka ba long te pharing ban compromise ha ka quality ngem dei ban ailat kum kita no ka kata yano yo pat no snong ita na kalian coba Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya